Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila. Mina ngizocela kuwe laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi mali, kumahhala nje, awukhiphi nesenti elimnyama-ke. Leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uyithole zonke-ke iy'ndaba-ke ezenzakalayo-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So ongakwenza lapho ucindezele ibhathini subscribe nje, kubiza imali, kumahhala nje, awukhiphi nesenti-ke elimnyama-ke. Leli-ke uta ukulethele lona namhlanje sekusola-ke ungizwe mchunuke laphana-ke ngokuphazamisa-ke umcimbi-ke we-MK-ke, njengoba sengisazi ukuthi ungizwe umemezelile-ke laphana ukuthi uzowenza umcimbi-ke laphana-ke wamabhinca e-workshop ngosuku olufana ncamashi oluzobe khona kukhona irali ye-MK laphana-ke eGoli-ke e-stadium laphana-ke Orlando-ke stadium-ke. Lo mlisa kube seveza nokunye-ke ngabantu abaxhaseke lo mcimbi lo, kodwa-ke angifuni-ke ukuthi mina kwenze ngampela into ngizodlalela ividiyo-ke uzizwele wena-ke ngawakho-ke amandla. Mase sicela kulaphana ukuthi masizwele ividiyo ungene ama-comment section ufushiye umbono wakho-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke emcimbini bhasi nje usubscribe nje, kubiza imali, kumahhala nje, kusho nesenti nje elimnyama-ke. Leli-ke nawo-ke le video-ke awuyithokozele. Yewe mabhinca, nilibhasobheke leli xoki lwakwamchunu, leli phiqiphiqi elungizwe emchunu libiza amabhinca ngomhla ka-18 e-workshop eThekwini. Leli phiqiphiqi lifakwa abaholi be-ANC imali ngaphansi komthunzi wakhe wamasenda akhe. So manje usethunywa abaholi be-ANC ukuthi ezodida amabhinca ngoba ungizwe usebenzela ubuholi be-ANC KwaZulu Natal. Ungizwe ugxeka inkatha, ungizwe ugxeka i-MK, ungizwe ugxeka amaqembu akithi ngoba usethengiwe. Mabhinca ningalokothi nililalele leli phiqiphiqi lexoki lithunyiwe abaholi manje baka-ANC. Leli phiqiphiqi leli elungizwe